waajjira isaa jijjiirrachuu dandeenya. An eegan dhufee waajjira kana jijjiiruu qabna jennee koree keenyaa wajjiniin ta'an jirru. Yoo dandeenye gamoodhuma ilmi namaa ijaarratu ijaarra hamma ijaaramuun ga'utti immoo ni minna jennee sochiirra jirra. Qarshii miliyoona lama tuqaa afurirraa kaanee har'a naannoo miliyoona 100tti siqneerra. Garuu Finfinnee keessatti Finfinnee nu dhiiftee ol fagaatteetti. Miliyoona 100 beeytu jarri biliyoona malee. Kanaaf uummata keenya biliyoona tokkoo miti biliyoona 100 yoo ijaaramne ni geenya waan ta'eef qarshii tokkorraa hanga 100 miliyoona tokkotti namni dandeessan akkaawuntii piroojeektii cufame irratti raabsuun gadhiisuun yaa jara keenya nuti hawaasa miliyoona 40 ol jenna. Guyyaa tokkotti guyyaa jumaa tokkotti birrii tokko yoo buune guyyaatti miliyoona 40 buusuu dandeenya. Kana abdatamaa rabbi eegantanaa isin abdanneeti jalqabna. Kaawunsiliin ijaaramu kunis kanarratti akka nu deeggaru hawaasni keenyas kanarratti akka nu deeggaru maaltu gaalii cinqee waa'ee teessoo innoo filannoon dhufeera borachii kaayoo jettanii dogoggortaniitu pirezidaantiin 13 darbee tu jedhu sidii galaa jira ba'aan hawaasatti darbee waan labsiin labsaa jiru labsii seenaati malee dhimma gaalii muktaarii miti. Kanaaf amma dandeessan nu gargaara. Majlisni naannolee nu gargaaraa jira akka waan ati dur anitti rakkadhee jalqabee dhiise har'a ani qabsoo gurguddaa isaan irra turan keessaa tokko majlisa federaalaa biliseessuun san biliseessanii ol ba'an har'a isaanis nu gargaaraa jiru. Kanaa walitti immoo nu gargaaru jennee abdii qabna. Ni milkoofnaa isinii jedha milkiin akka dhuftanitti milkiin gala. Oromiyaa ክልል ብቻ ሳይሆን ከጎረቤት ክልሎች ከአዲስ አበባ ከድሬዳዋ ካውንስሉን የተቀላቀላችሁት ከዚህ በፊት የተደራጃችሁትም ሆናችሁ እንደዚሁም ጥሪ ተቀብላችሁ ወደ ኦሮሚያ ክልል የመጣችሁት በሙሉ እንኳን በሰላም መጣችሁ ሁላችሁ ይላችኋለሁ። በገነጋን ዱፍተኒ አንገር መስኒ ጀቹ በርባዴ ሰካን ሰዓቲ ነንገው ዋን ለገፈተኒ ገለቶማ ነብራፌ ሪጀን ያለ በመቀጠል አንዳንድ የቀሰጣችኋሉኝ ከተለያዩ ክልል የመጣችሁ ወጣቶች በራሳችሁ ቋንቋ መልእክት ታስተላልፋላችሁ። ስለ እስልምና ታስተላልፉ የተዘጋጃችሁ አላችሁ ብላ ፈጠን ብላችሁ ይባካችሁ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ወጣቶቹ እየመጡ ነው። الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وزينه بالعلم والعقل وميزه على الحيوان البهيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد الذي أرسله رحمة للعالمين وأخرج به الناس من ظلمات الكفر والشرك والجهل إلى نور التوحيد والإيمان والعلم والمعرفة.
كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فلله الحمد والشكر والثناء أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. أيها الحضور الكريم، إنه اليوم من أيام الفخر والسرور أن نجتمع اليوم لنشهد ولادة مجلس الشباب الإسلامي في إقليم أوروميا. هذا الحلم الذي طالما راود قلوبنا وها هو يتحقق بفضل الله ثم بجهود المخلصين من أبناء هذا البلد. أود أن أعبر عن مشاعر الامتناء والسعادة بهذا الإنجاز الكبير، فنحن الشباب كنا ننتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر، لحظة نلتقي فيها تحت مظلة واحدة تجمعنا هموم الدعوة وتوحدنا آمال النهضة وتفتح أمامنا آفاق العمل المشترك. إن تأسيس هذا المجلس ليس مجرد حدث رمزي، بل هو بداية حقيقية لمسيرة البناء. نحن نؤمن أن الشباب هم طاقة الأمة وسر نهضتها، وإذا أحسننا توجيه هذه الطاقة نحو الخير والعلم والعمل فسنرى ثمارا عظيمة بإذن الله. ومن هنا نعلن دعمنا الكامل لهذا المجلس، ونؤكد استعدادنا لبذل الجهد والوقت والفكر من أجل خدمة الإسلام وخدمة مجتمعنا في أوروميا خاصة وفي إثيوبيا عامة. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Praise be to Allah, who created man in the best form, made him smart with knowledge and a good heart. Allah subhanahu wa ta'ala said, Allah brought you out of the womb of your mothers, knowing nothing, and made for you hearing, sight, and understanding, that you may be thankful. And honored him with all kinds of honors, carried him on land, sea, and air, provided him with good things, and taught him with that he didn't know. Prayers and peace be upon his servant and messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who sent him as a mercy to the world and brought people out of the darkness of disbelief into the light of Tawheed. Honorable attendees, it is a day of pride and pleasure that we gather today to witness the establishment of the Islamic Youth Council of Oromia region in Adama City. This dream that has long haunted our heritage, and today it is realized thanks to Allah and then through the efforts of the great leaders of this country. I would like to express my feelings of gratitude and happiness at this great achievement, as we have been waiting impatiently for this moment, a moment in which we meet under one umbrella, united by the hopes of highness again. The establishment of this council is not just a symbolic event, but a real beginning of the joint process like one body, one soul. We believe that the youth are the energy of the nation and the secret of its prosperity. And if we direct this energy towards goodness, science, and work, we will see great fruits, inshallah. Finally, we declare our full support for this council in order to see that we have been wishing for. Thank you. May Allah's peace, mercy be upon all of you. Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya jama'at al-khair. ውድና የተከበራችሁ ወደ ውባና እንቁ የስምጥ ሸለቆ አዳማ ከተማ እንኳን በደህና መጣችሁልን። ውድ የተከበራችሁ እንደሚታወቀው የአንድ ማህበረሰብ የእድገትና ብልጽግና ሚስጥሩ ወጣት ነው። ወጣት ከተስተካከለና ካማረ ማህበረሰቡ የተስተካከለና ያማረ ይሆናል። ወጣት ከተበላሸ ማህበረሰቡ ይበላሻል፣ ይነግዛል። ወጣትነት የተስፋ
የተግባርና የለውጥ ኃይል እንጂ በእድሜ ዘመን ብቻ የሚለካና የሚወሰን የእድሜ እርከን አይደለም። ይህን የለውጥ ኃይል የማልማት የመገንባት ኃላፊነት ካላሸከም ነው በራሱ የማጥፋትና የማበላሸት ብሎም የማፍረስ ኃላፊነት መሸከሙ የማይቀር መሆኑን በገሃድ የምናምነው እውነታ ነው። የኢትዮጵያ ሙስሊም ወጣቶች ካውንስል ወጣትነትን ለማብቃትና ለሁሉም ዘርፍ እየሰራ ስለሆነ እኛ ከካውንስሉ ጋር አብሮ ለመስራትና አስፈላጊ የሆነውን ድጋፍ ሁሉ ለማድረግ ቃል እንገባለን። አመሰግናለሁ። ቢስሚላሂ ራህማኒ ራሂም kabajamtoota keessummoota keenya akkuma beekamu dargaggummaan umrii guddinaa fi dagaaginaa ta'uun ni beekama. Dargaggeessi yoo tolee fi yoo sirraa'e hawaasni ni sirraa ni tola. Dargaggeessi yoo bade hawaasni ni bada ni kufa. Dargaggummaan yeroo jijjiiramaa fi yeroo gochaati malee sadarkaa umrii qofaa miti. Itti gaafatamummaa kana dargaggeessa karaa sirrii ta'een akka baatu godhanii yoo hin qajeelchine akkuma amma agaru duubatti haftummaa fi kufiinsi hin oolu. Kaawunsiliin dargaggoota musliimaa Itoophiyaas dargaggeessa ga'oomsuu fi cimsuuf karaalee adda addaatiin hojjechaa waan jiruuf nuti hundi kaawunsilii keenya wajji ta'uuf waan barbaachisu hundaan bira dhaabbachuuf waadaa ni seenna. Bismillaahi Rahmaani Rahiim. Madasharafta mudan sida la ogyahay sida kobaca iyo barwaaqada bulshadu waa dhalinyarta. Haddii dhalinyartu hagaagto ay qurux badnaato mid hagaagsan ay qurux badnaato ay noqoto dhalinyartu haddii bulshaduna waxay noqonaysaa mid hagaagsan oo qurux badan. Haddii dhalinyartu musuqmaasuqaan bulshaduna waxay noqonaysaa musuqmaasuq iyo bulbul. Dhalinyaradu waa awood rajo waxqabad iyo isbedel. Ma aha xadad da'da oo lagu qiyaaso laguna go'aamiyo da'da oo kaliya. maadaama golaha dhalinyarta muslimiinta Itoobiya uu ka shaqaynayo sidii dhalinyarta loo xoojin lahaa qaybahooda kala duwan. Waxaanu ballan qaadaynaa in aanu la shaqayno golahan isla markaana aanu siino taageero kasta oo loo baahan yahay. Waa mahadsantihiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتحبتكو بازناوچنا ابيم بوغريت شنيو يبا تنمو يفتي يزيا سلانه بزي مدر قطيا بيننا يهني غيتا شكر غلطاوتا يوتي يهن تزيبوات كتل يا داما كتما አርዲ ይናዮት ቀበር ምሳር ከናን የለፋሁ ጀዛሁ ጌታ እጥፍ ድርብ የሰከተም የክፍልንኩ እንምሰቢህን ህማት ያት ማህበረሰብ ያት አካባቢ መሊቅ መሐነታት የወህን የአርዲ መደር ወደል ወህነው እንመናሂርና በጥቅለውታን አርዲ የልማት የፈያቃር የወሰከት ኃላፊነት ባብኔ ባናብኔ መህነ የጥፋት ኃላፊነት ወስደውታን የቀይቃው ዚ ምካት የቸኝ ህማት የኢትዮጵያ ሙስሊም አርዲዎች ካውንስል አርዲ ወደል መደር የዋስላ ብንም ዘርፍ እየሸከተ ስለሆነ እናም ካውንስሊጌ ህነም ያትኬሽቃር እንም የወሰክት ተጎን ህነም የወግዝ ማህበረሰብ የሚባዋንሳሳ ተውቲጌ የወህን ቃል እየገባነ በመጨረሻም የአዳማ ከተማ አርዲዎች ያ የሸከኩንና አርባ አጠቃላይ እንመው ጀዛሁ ይታክፍልኩ እየባርነ በዚህ አቆም السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيقدركو جيستي دكتور شيخ حاجي إبراهيم توفا رئيس مجلس فدرالية. زيقدركو شيخ غالي مختار رئيس مجلس أوروميا. زيقدركو نقاش زنا يتوكل إذا الكتا زي أحد داي حواز ليكوت ساي سيرزو أزيبات انتهيو أزيبات يما أقوم سجير داي حواز وطبيعي ما يكون سا أزيب بلالغير داي حواز ويبلال أزيبينت زي سيك زي شوتوا زي نوتي تخ بلاي زي عمري زمان متيو إمازني زالوا يوسين زال عمري درجة التام يوم إذناو تخ منير وام شيخ المسؤولية
الطرنيو غير روح زولي متمس ومبلل خانم زي ما دامس مسؤولية مطور زي زايكر مخنزو ظاهر بي ميرازان هولونتا زي إثيوبيا مسلم أزيباش كوانسيل إدخيتل زال رأيوا تلقو متلاحظ بي أزيباش مسؤولية متحطر لدي حوازو مناوت بعد مليك لي كنت بحف باهتمامة إسستي بايت بحل زي إثيوبيا مسلم أزيباش كوانسيل كل زوليم بلاي زي توسن محدي التانوم يادو يخون زوبيل التام كم ميكات يخون ميل الزوليم كوانسيلهم حاجزهم هوجزهم جيشزهم الزوكوزهم بعدزهم مخدم لي زي تأسيس تأسيس نتيجة زو نتلاحظ زي تاريخ زي خانة هوجي موي كل مسلم كيم أحدنات وكيم غرغارة نتيجة كتوا أحدنات زناو أفتي بي ناركوت كل مسلم بي لوك زناو حلوف مشانا زيادة نزيف زالا روح زوبي تأماني زيتا إكوتوا سنات بي زيت كيمسا أخلاق زوبي زليكا الله مفرزال جيلو داي حواز داي بي نشيخ لنا أزيباش مبوردو جيش مشيخة انتا اللي مكان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين በኢትዮጵያ በባዶን ቁፍ የሙስሊም ሃርድ ካውንስል የጂጋኞ ዲራ ተዋሰደ ቲታሚ መንቄ በኦሮሚያ የሙስሊም ሃርድ ካውንስል የጂጋኞት በአዳማ ዲራ አስናዶ ተዳርም ተጉትም ተሸርቅም ተገርብም ተቀፈትም ተቂብላም የመጣም ሀበይ ቦገሬት መጣም ሀበይ ቦገሬት መጣም የምጠብኝ ሉማ ሃርድነት ሃልቡነትን ሃርድነት ጂራን ሃርድነት ቦክትክ በሌንዙይ በሱትክ በሌንዙይ ደውስክ ቢጂን ሃርዴ በካውንስል በጂጋኞት የሃርዴ ቢጂ ሚካት ፊቶት ያትኪሻን ሃርዴ ለባድ ላቶ ሀዲንጂስ ለኢኮስ ቤትርመቺ በሃርዴ ዥቦ ያትኪሻን ኢነሚ የሃርዴ ካውንስል ላቃቁምሮት የሃርዴ ካውንስል ሆሽት ቡሪ ኡስቤ አለይሙ ኦሆነም ዲኔ ካድሞቷ በባዱን ቁፍ ቢትረሻን የት ሁሉም የትቃጠ ወካሉ ርከቦትን የሃርዴ ካውንስል ላቃቁምሮት የሃርዴ ነሻጣ የሃርዴ ነዳማ አሽር ፈረንካ በጂጋኞት ሁለም ጊዝላሶት አሃድ ገብናን አላሁ አክበር አላሁ አክበር ብስሚላህ ካብ ሰይድ አሕመድ ነጃሺ ትግራይ አላሁ አክበር ናይ መላእ ሙስሊም ማሕበረሰብ ትግራይና እንዲሁም ደግሞ ከምኡ ድማ ናይ ሰይድ አሕመድ ነጃሺ ሰላምታ ሕጀትኩም ለተለኹ ሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ ናብ ሰይድ አሕመድ ነጃሺ ሰሓባታት ክመፁ ተለው ንመን እዮም ተለያይኹ ነይሮም ወጣታት እዮም ወላ ስለዚ ናብ ወጣት ናብዚ እስልምና እንደገና ማእገር ወይ ድማ እንግድዕ ዝበሃል ወይ ድማ ዓንዲ ሕቆ ዝበሃል ወጣት ይሞ ናብዚ እስልምና እዚ ስለዚ ነዚ እስልምናና እና ንኡማና ካብ ዓዲ አልነጃሺ ያቀነና ሁሉም ወንቲ ጎሳን ሲንቆነ ፈቀበይተንቲ በጎሳ የከፈልናችሁ እንድታውቁ ነው አይደለም። እስኪ አሁን ደግሞ ነሽዳ ነው የምጋብዛችሁ። ኡስታዝ ራያ አባ መጫ ወደ ኡስታዝ ራያ አባ መጫ ومن أعطى من شاء فإن تنفعه المواعظ والتذكير أولئك الذين تنسق لهم في الهوى والآوات فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور
أشهد أن لا إله إلا الله العلي الخبير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير والنذير وسلم تسليما كثيرا إلى فريق من الجنة وفريق من السعير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يذكر الإسلام على بكر يسري يذكر الإسلام على بكر يسري وبيت مكة عليه في المعركة. በጋስ ሁሉ አሻይረ ያገኘነውን የምናመሰግን ወረዋን አገር የገረፈ ወረዋን ደግሞ ጋፈት ታውስ አካሉ ቤተም ሲጋራቶ ኤሳን ነው ይተኒ ወጋይ ደሚ አፈናታ ለምትቋስ የጃቲታን ነው ነው ሰማታኒ አከምታን ኤሳን በርሲካን ወረስላ እስላም ማራ ሄገል እስላም ማራ ባቴ መንዲከኝ ማጂ ነው ያው ነው Malikin jemaat berasa amanah itu amat dicoba deh. Ya ibu rezeki juga. Orang bisa tu pernah ini rezeki. Orang ini aku waktu kemudian boleh. Yang nanti ini berapa sih? Akan berapa? Marwah berapa? Akan tali. Akan berapa? Bakar itu berapa? Nanti ini nuna jauh itu ane. አከምታና እንዴት ነው እስኪ ምናልባት አማርኛ ብታይ ማሰሙ ሰዎች ካላችሁ የዛሬ 24 ዓመት የነበርንበት ለመግለጽ ያገኘነው ወይ የደረስንበት ለመናገር ነው። ኢንጀማ ሲሆን ተባንከውን በከተረ የተሰጠው ዛሬ አንተ ለምሳሌ ሰበሰብ ስድስት ሆነ እንዴት ነው ለማባራት የገጠመን ነገር ነው። አመለ ኑሮ የከማ ስድስታችን መገናኘቱ ራሱ ወንጀል ነው። እንዴት ነው የምናደርገው? እንዴት ነው የምንኖረው? ምን እንበል? እግርና ፋቆ ነው የተሰበሰበ ሰው ወንጀለኞች ነን። ይህ ወንጀል ታችሁታል ዋቆ Syarikat populer dari ini satu yang kait dengan kalau jadi berbaju, beliau kakek dari mana? Gena anda kalau kasan mungkin meagan nyaman nak wajar kan dewan dagan, rampan, karena berkata ini kan sudah macam dia seperti kalau nasar jangan makin ini ya kemana? Gak sekarang seperti itu ya kamkan awal ini kan mana ya? Naga cerita itu berarti tidak itu sama. Jangan ada. ये उनका हरवाती न्याय तो सरकार समझ को जी रचना का मांगे न्याय सारा इस उनकी दुबला उनकी सिद्धि को कनाली कनालों में पता शियाची करकालेस योगा पे ये करते हैं करकाल सारा करता नहीं जब जैसा में जाओ उसका बच्चों ने लगे karena उनका बच्चों साबर तो उनको नहीं tidak mudah mau amanah kan dari kantor injabat amanah kan injabat hawasi amanah umumnya pun amanah namanya kalau tulis nama abang pun amanah kan dong akasan udah anime akasan itu mau tok kita kan ayo kita tertinggalan wagah utama kita arba mata situ soalnya tersesat iman cedok iya ይሄ እድል ነው። ይሄ እድል ደግሞ ሀብት ነው። ይሄ ሀብት ደግሞ አማና ነው። አማናውን እንዴት እንደሚያደርጉ እኔ ያለው አማና ነው። ይሄ አማና ኃይለኛ አማና ነው። ነሚዋ ተፈጫሴ ሙራት ዋለ ከሌሳ አገለቱም ሀዲሼው መርሲባ እስላማን በክኑ ከዛሬ ያላል ሀዲሼው መርሲባ ወለሌ ተቀበሩ የሹር መርሲባ አንይጃቸው ወለሌ ከታንቶ ወለሌ ተቀበሩ ታሪክ ፈደው የሽመር ሲባ ካርጎ ባይተባሩ ወለሌ ነው የሰፈሩ ወለሌ ከሰፈሩ በኋላ እጃቸውን በዛ ላይ ተቀበረው አንዱ እጃቸው ማን ነው የቀረው የከሚቴ ሙራቢ በምንድን ነው ይዞ ሄዱት ለምን ነው የቆረጠው ፈደገው ራስ የነበረበት እየነገርኳችሁ ነው ከዚያ ጣምኒ ሳሊገሩ ጅማ ወለሌ ተመሩበ ጅማ ፈተ ናኖ አንድ ወዴት ጣምኒ ሳሊገሩ ወለሌ ሁለት ቦታ የተቀበረ አባቶች ነው የተወለደ ሁለት ቦታ የመቀበር ጊዜ ከተማቸው አባቶች የተወለዱ ከነቢዩ ከመናይቱ ባቢጀኔ
الحمد لله سيابان غلطا نمنتك جيتك يوم جلتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. biar gamada yomile nabamu kangatu madro arawanya damu abadi tabada abadi biar kamu findu batala wasanjiru kamu kali ke gara-gara batina ke kamu oga ini wa itinajumu ini to kituma karong kawida ina sofrullah tobat mata nabi rahmatah tunda kali batar itu kata la kira ko dia se pakata sangga babate wajib panjabata Muharram Buya Sadi Tarak Motokof Ibba Afrif Abu Tami Torba Amajiri Jadi Sagat Tarak Kumara Maafi Jadi Saya Amram Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much indeed, everybody. Engineer Kopoteti, Makina Distributini. Ufajirti Engineer Angatu Garanas Nabat, Garanas Nakut. Opolon ke Nabakabu Dawan Tatif. Nasaf is O Illa Hamate Betani, Adama O Ituda. Enquanda Namatachu. Badigame Tabula Nemo, Enquanda Namatachu, Alpumaniat, Mukatu Yamara Solano. በተለይ ከቀዝቃዛ አካባቢ የመጣችሁ ሰዎች ትንሽ ወበቅ ስለሚል ነው እንደዛ ያልኳችሁ። እህታችን እየመጣች ናት። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። አመሰግናለሁ። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فما بكم من نعمة فمن الله. الحمد لله رب العالمين. ربي سبحانه وتعالى تسمي ساتا جبريت تنخيس ولين كبوف galani karabiti ara jarme kana akana notice kabiyati jarme nut dubarto se wara ilawali nukabudaf haradi nurati tokomne din kene jalat dinis ijare biyale wali ijarudaf jarme kenya kun jarme sagudafi nutaka dargagodat jarme abdi nutehoru kana wal kapsise moni dufin sakhiya Dapat bertutur Rufaida Magala Dama Rufaida Women's Foundation Randufe Karena tiang Sudan Nuti dargagon akabiyat Diben hawasa Kan dibam sisu kabdu Karena kini hawasa nurakisu kabu Kambarane bersisu daf Yang untuk kopi tau kabnu
jijjiirama hawaasa isaatiif dhamaane jijjiirama hawaasa jijjiirama biyyaatiif dhamaane hawaasa keenya fuulduratti ceesisuu qabnu yeroo hunda nuyi. Har'a garuu dhaloonni har'aa nus warri shamarranis ta'ee warri dhiiraa kanarraa haalaan fagaannee jirra. Kun immoo waan ta'uu hin qabne an kana ergaan hedduun asii dabree jira akka dubartiitti garuu bakka kana dhaabbadhee dhaamsi nan dabarsu nuti dubartoonni gaafa rasuulli sallallahu alaihi wasallam ergaa islaamummaa qabatanii dhufanirra Khadija radiyallahu anha ishi namni dura rasuulli sallallahu alaihi wasallam hogga gara maatii deebi'an qabbaneessitee tasgabbeessitee yaa rasuulallah sallallahu alaihi wasallam isin ergaa guddaaf yoon ta'in waan guddaaf filatamtanii yoon ta'in wanni akkanaa isin mudachuu hin danda'utti tasgabbaa'ite tasgabbeessee namni dura diin gadhaabe seenaa islaamummaa keessatti Khadija radiyallahu anha. Dubartiin akka islaamummaatti wanni hanga ammaan ka'in nuti beektota keenyarraa akka nu ka'u eegaa turre isaan nu kaasin kan nuti fi kaafannoo jiraate jalqabarraa kaasee hanga irratti Khadija irraa yoo eegalle itti aansinee muhaddasa lammadaa ta'uun Aishat ummul mu'miniin radiyallahu anha hadiisa hedduu sahabota gurguddaa warra ishee gurguddaatiif xixiqqaallee barsiisuudhaan namni addunyaa kana keessatti islaamummaa keessatti taarika dalagee Aisha radiyallahu anha. Ishitti aansee dubartoonni hedduun kanneen amma isinii himuu dandeenye maqaa qofa isinii kaasu kan akka gaafa lola Badrii Khandaq Uhud Rufayda binti Saad al-Aslami nafsi yeroo jalqabaa ta'uudhaan gaafa lolli dilli kun gaggeeffamu yaala baqatsanii hodhuutiin kophaa ishee kan namni tokko dhiirti bira hin jirre loltoota hedduu mujaahidoota hedduu namni yaalaa ture Rufayda binti al-Aslamii turte. Isii wal qabatee seenaan sahabota akka jirutti ta'ee addunyaa tanaaf dubartoonni seenaa gurguddoo lafa kaawaa turan kan akka yuunivarsiitii akka addunyaatti gadhaabu dubartiin Morookoodha. Sanbira yoo dabarre yeroo waan hin qabneefi sanbira yoo dabarre har'a akka biyyaatti dubartoonni hedduun gama siyaasaatiin gama diinagdeetiin siyaasaa keessattis diinagdeenis bakka hundatti mul'atanii bakka nuti isaan arguu feenutti hijaabi isaanii islaamummaa fi naamusa islaamummaa isaanii eeggatanii har'a addunyaa kana geggeessan hedduutu jira. Sun fakkeenya keenya sun bu'aa dubartootaa qofa osoo hin taane bu'aa keenya hunda bu'aa abbootii bu'aa obboleeyyanii bu'aa hawaasa hundaa waan taateef bu'aan dubartiin islaamummaa keessatti qabdu yoomillee yoo ta'e dagatamoo akka hin qabne yaadachiisuun barbaada. ለማሳጠር ዛሬ እዚህ እኛ የተገናኘንበት ዋና ምክንያት ይህ ተቋም በአዲስ መልክ ዲናዊና ሀገራዊ መልእክቱን ይዞ ኃላፊነቶችን ተሸክሞ እኛ ወጣቶችን የህብረተሰቡን ዋናና ትልቁን ክፍል ይዞ ሴቶችን እንደ ሴቶች ወንዶችንም እንደዛው ሀገሩንም አልምቶ ስራውን የራሱን አሻራ እንዲያሳርፍ ከየትኛውም ሚና የመጫወት ተቋም ነው። በአዲስ ከተቋቋመበት ጀምሮ ይህ ተቋም መጀመሪያ በአዲስ አበባ ከተማችን አሁን ደግሞ እንደ ክልል በኦሮሚያ ከተማ በተለያዩ ሀገራቶችንም ቀጥሎ እንደሚያዘጋጁ ያው እርግጠኞች በመሆን መናገር እንችላለን። አሁን አይተን እስካሁን ድረስ ወጣቱንም በማሳተፍ ጥሩ ለውጥ ላይ ይገኛል። በመሆኑም ይህ ተቋም እኛን ወክሎ ይህ ተቋም የእኛነታችንን እንዲሰማን እኛን አሳቅፎ ቅድሚያ የምንሰጠው ተቋም ነውና ሁላችንም ከጎናቸው በመሆን ልንረዳቸው ልንደግፋቸው ይገባል ለማለት ፈልጋለሁ። በእስልምና ታሪክ ውስጥ ትልቁን ድርሻ የሚይዙት ወጣቶች ናቸው። የእስልምና መልእክት ይዞ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲመጡ አብዛኛዎቹ እስልምናን ተቀብሎ ለትውልድ ያሻገሩ የትላንት ታሪካችንን የሰሩ እኛን ዛሬ ለዚህ ያበቁን ወጣቶች ነበሩ። ከዘይድ ብን ሳቢት ስናነሳ ዘይድ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክቱን ይዘው ሲመጡ 13 ዓመታቸው ነበሩ። ሌሎች ሰሃባዎችም ነበሩና ለዚህ ይህንን አሻራ ለትውልድ እንዲሻገር ያደረጉት ወጣቶች ናቸው። ሲቀጥል ደግሞ እኛ ወጣቶች እንደ ወጣቶች ሆነን ከወጣቶች ደግሞ እኛ ሴቶች እንደ ሴቶች የዚህ ተቋም ዋና አካሉ ነን አይደለም? ዋና አካሉ ሰፊ ፓርቱ እኛ ነን ሴቶች። ምክንያቱም ያለኛ የተመረቃችሁ ለመሄድ ስለማትችሉ ማለት ነው። እኛ ከፊትና ከጀርባ ነን። አንድ እጅ ብቻውን እንደማያጨበጭቡላ የዚህ ተቋም እድገትም ጥቅምም ከኛው ጋር ነው ልፈልጋለሁ። ምክንያቱም እኛ ሴቶች እናቶች ነን። ለነገ
ልክ እንደ ኢማሙ አህመድ ጥሩ እናት ሆነን ልጆቻችን በዲን ላይ ያሳድገን ልጆቻችን ለነገ ጥሩ ዓሊሞች ሐፊዞች ሆነው የነገ ሀገር ተረካቢዎች የዲን የታሪክ አሻጋሪዎችና አሻራቸውን እንዲያሳርፉ የምናደርገው መሰረቱ እኛው ነን። ስለዚህ ያለኛ የትም ልደርሱ አትችሉምና ከጎን እንዳትተውን እያልን በዚህ ብቻ አይደለም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በኡሁድ ጦርነት ላይ ተሸንፈው ሰሃቦች ሲሸሹ ረሱልን ሲመክቱ የነበሩ 13 ሰሃቢያቶች መሃል አንዷ ኡሙ አማራ ነበረች አይደለም? ኡሙ አማራ ከሁለት ልጆቿ ጋር ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተቃጡትን 13 ጥቃቶችን አስተናግዳለች። ኡሙ አማራ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡሙ አማራ እንዳንቺ አይነት ሰው ዛሬ የት ይገኛል አሏት። እንዳንድ ነው ቆማ ለረሱል የተጣሉትን 13 ጥቃቶችን በራሷ የመለሰችው ሁለት ልጆቿን ይዛ ማለት ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልጇን አብደላህን ጠሩና ያ አብደላህ ዛሬ እናትህ የሰራችው ታሪክ የሰሃቦች ትላልቅ ሰሃቦችን ስም አንስቶ እነከሌ ከሰሩት ታሪክ ይበልጣል። በእስልምና ላደረጉት እነሱ ካደረጉት ነገር ይበልጣል። አንተ ያደረከው ነገር ደግሞ እነከሌ ካደረጉት ነገር ይበልጣልና ያ እናንተ ጀግና ቤተሰቦች ሆይ የአላህ ሰላም እዝነት በእናንተ ላይ ይሁን በማለት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ አደረጉላቸው። ስለዚህ የኛ መልእክት ምንድነው? እኔ እንደግሌም ሴቶችንም ወክዬ እንደ ሩፈይዳ ውመንስ ፋውንዴሽንም በዚህ ከተማ የተቋቋመ አሰላ ላይ ከ5 ዓመት የተቋቋመ የሩፈይዳ ውመንስ ፋውንዴሽን አለ። ይህ ተቋም ደግሞ በሴቶች ላይ ብቻ ነው የሚሰራው። ሴቶችን በማስተማር በማብቃት ኢኮኖሚካሊ፣ ሜንታሊ፣ ሶሻሊ ሴቶች በራሳቸው ላይ ብቁ የሆኑ ለዲናቸው ለሀገራቸው የሚቆሙ ብቃት ያላቸውን ሴቶች በማፍራት ላይ እንገኛለንና ይህ ደግሞ በቀጥታ የኢትዮጵያን ሙስሊም ዩዝ ካውንስል በቀጥታ ከፕሬዝዳንቱ ጀምሮ እናንተን ይመለከታል። በግማሹ በከፊሉ የእናንተን ስራ ነው፣ የወጣቶችን የአባቶችን ስራ ነው እኛ ሴቶች ተሸክመን እየሰራን ያለ ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አደራ የተባሉትን ሴቶችን ነው እያሻገርን ያለ ነው። ሊሰሩባቸው ከሚገቡ ሁለት ነገራቶች መካከል አንደኛዋ ሴት ናትና እሱን ይዞ እየተንቀሳቀሰ ያለው ሩፈይዳ ውመንስ ፋውንዴሽን ነውና መቼም ልንረሳ አይገባም፣ ከጎንም ልንተው አንገባምና ሁላችሁም ዑለሞቻችን፣ ኡስታዞቻችን፣ ዓሊሞቻችንና ሌሎች ወጣቶች አባቶችም ከጎናችን ሁኑ፣ ደግፉን። እኛም ያለ እናንተ የትም መድረስ አንችልምና ተያይዘን ታሪክን የሚያስቀምጥ ለታሪክ አሻራ እናስቀምጥ፣ ትውልድን የሚሻገር ታሪክ እንስራ ብለን እላችኋለሁ። ስላዳመጣችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ። እስልምናውንም ጠንቅቃ የምታወቅ ኢንጂነር የሆነች ሴት የማህበር መሪ፣ እስኪ ተክቢር ተክቢር። አመሰግናለሁ። በማስከተል ደግሞ ኡስታዝ ሃይደር ከዲር የኢትዮጵያ ሙስሊም ወጣቶች ካውንስል ፕሬዝዳንት ወደ መድረክ ጋብዛለሁኝ። አይሰማም። የዛሬ ካውንስል ምስረታ አንዱ ኢኒሼት ያደረገው ኡስታዝ ሃይደር ከዲር ናቸው እና በእውነት ክብር ይገባቸዋል። አመሰግናለሁ። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى ما بعد كبجمو أباكين دولتا إموت إسلاما مجلس إثيوبيا أباكي شيخ حجي إبراهيم توفا سجنتا حالا أكيت بريدي كنا أكيت أكتو كاونسلي كينا بديش أكبوتو بيجتيت أكابت yaada burqisiisu dabalatee kaawunsiliin kun miila lamaan dhaabbatee guutuu biyyattii wal gahuu qaba jedhanii boqonnaa tokko malee halkanii guyyaa kan nu waliin jiran abbaa keenya baga gammaddanii baga ilmaan keessan argitanii insha Allahu ta'ala kana caalamu isin gammachiifnaa
kabaja abbaa keenyaan wajjin abbaa akkasii qabaachuun nuyis baay'ee nu gammachiisa. Allahu akbar naa jedha. Yaa dargaggoota carraa kan argachuun carraa ajaa'ibaati. Carraan akkasii kan argamu abbaa gaariidhaan argama. Nu akkasitti walitti qabamuu dhiisaati iddoo jirrutti dubbachuu ergamaa kan turre manaan waaman haqa kun beeka. Sheekni keenya abbaan keenya kabajamaa Dr. Haji Ibrahim Tumaa manaayi kan isaan waaman. Iddee jirruun waaman jaansa nuti baasan. Kottaa ala teessanii nun qeeqina. Ala teessanii dubbatina. Wanti isin ala teessanii dubbattan kun galmaan ga'uu hin danda'u. Iddoon kun keessani, barcumni kun keessani, kottaa waan barbaadan waan barbaadan hojjedhaa jedhanii nu ijaaruu qofa osoo hin ta'in baajeta nu baasanii, baajeta nuti kennanii, ofiisa biiroo isaan nu cinaa nu kennanii, dhibbaa bisa nu godhanii kun seenaa baasaa jira. Haqan dubbataa jira dargaggoota dhaga'a. Bilisa osoo waa tokko hin galchin waan nu itti kennine osoo ilaalii irratti nu mallatteessanii akkasuma itti dambii itti bulmaataa keenya nu mirkaneessanii baajetii nu kennanii deema kana booda gargaarsaan malee nan gaafatinaa isin bilisa wanti isin deebitanii gaafattan hin jiru jedhanii haala kanaan nu ijaaranii isaa hin jalqaba rabbi jazaa isaanii haa kafalu nu isin immoo nama dalagee hojjetee isaan gammachiisu rabbi nu haa godhu. Akkasumas miseensi keenya sheegaalii Mukhtar itti gaafatamaa majlisa Oromiyaa miseensa keessa isin jira akkasii wakkalii miti. Dargaggoodha miseensa keenya. Bulchaa itti gaafatamaa majlisa Oromiyaatis daa'ii alima beekamaadhas miseensa hedduu qabna miseensa hedduu oranneerra. Itti aansuudhaan sheekni keenya Mahamudii fi walumaa galatti manni maree majlisa magaalaa Adaamaa dargaggoonni magaalaa Adaamaa dhiirri dubartoonni sagantaa kana kan nu simittan jazakumullah khairan isiniin jedha. Ergaa gabaabaa kaawunsilii waa tokko lama isiniif dabarsa. Ergaan keenya kaawunsilii kun kan dhaabbateef hedduu galma hedduu qaba. Keessaa galma gurguddaa lama qaba kan yeroo hunda mataa keenya keessa keewwannee hafaluu qabnu. Tokko kaawunsilii kun kan dhaabbate inni guddaan diini islaamaa dargaggoodhaan ijaaruudha. Dargaggoodhaan dhaabuudha. Dargaggoodhaan utumuudha. Maaliif jennaani dargaggoon silumaa diini kana kan utubaa ture jalqaba irraa haga dhumaatti dargaggooti. الشباب هم سفراء الإسلام وقادة جيوشه وحامل لوائه أمباسادرون إسلاما إسن ألابا إسلاما كان باتت إسن دوبوت الإسلام ما كان قبصف إسن إني كيسن لمي كيسن كجاجة بلبو كيسن كبابسن إسني دينكم كان أبت كان أبو درقاقو كان دينكم أبت شوكابا درقاقو كن إسلام ما إجارو كابا كان أب جلقامي نوتي كان أبت السياسة في مش دينك دي آجي مش ilma biraatii himiti inni kaawunsiliin kun dhaabbate inni guddaan islaamummaa kaddamu islaamummaa kabajuudha. Yoo islaamummaa kaddamnee islaamummaa kanaaf dalagne walama giddu galeessa godhanneeti. Ummata keenya Itoophiyaa keessa jiru musliimoota sabaan osoo waliin qoodin ilaalchaan osoo waliin qoodin mazhaabaan osoo waliin qoodin tokkummaadhaan shara'a lakum min addiini maa wasaa bihi nuuhan walladhii awhaynaa ilayk وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ديني كان أتمنى أمنى أدى وصائم بين ديني كان مال آبود إسلام ما آبود هندي كينا مسلمون نبي لا إله إلا الله يقوت الإسلام من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله. كان جلت تكون ما كان جلت ديني كالدولة أغاني تدرقاقوت وبتاك تدرقاقوت كانوا إجارة منك ديني كانت تكون معها أصول الأف أصول إلا شادات أصول القولين أكثر سبب معنا أصول القولين نتي أماني مسلماتكم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم تكتم ما كنان لما فاق نتي كانوا إجارا كونسلين كو كإجارة بياك إجاروف بياك أصنوف نجينا بياك بالكنيسروف مسوما بياك بلادنا بياتي كنا درجة قول أمة المسلمة أكل بالكنيسروف مال الجنان برتدي جندما أول أمة المسلمة إثيوبيا كيس جلاتا بياتي برتدي جندما أول نوي برتدي جندما أول المسلمة توقف أصوين تاني
dargaggoon naannoo parsantii 70 dargaggoon umurii jara waggaa 30 agattan parsantii noo ilaallu naannoo parsantii 70 kanaaf humni guddaa biyyatti kun qabdu humni haqiiqaa humni dhugaa humna dargaggooti biyya alaa yoo ilaaltan Ameerikaa Awurooppaa yoo ilaaltan jarri kun humna guddaa hin qaban dhaabaatu jiru kanaafuu biyyaa kennu kanaafuu dargaggoota Ameerikaa fi biyya dudduubbata irraa fudhatu maaliif qabeenya haqiiqaa dargaggoo waan ta'eef kanaaf dargaggoon kun tokko ta'ee maal ta'uu qaba biyya kana tumuu qaba biyyi kun keenya kan nama biraa miti biyya keenya biyya abbaa keenyaati abbaa biyyummaa mirkaneeffachuudhaaf dargaggoon kun osoo waliin qoodiin tokko ta'ee utubuu qaba biyya kana misoomsuu qaba biyya kana kanaan dura akka lammii lammaffaa sadaffaatti ilaalamaa ture kun nurraa dhaabbateera kun nurraa erga rabbi nurraa dhaabe rabbiin yeroo nu kenne kana keessatti nu gaafata عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ربي دينك ينرى بالليسير بليسة ويبليسين ورن بليس وجروا قبيلة ابن أغرتيزة ونغرتين أبان كينا شهدي كينا شهدي هنا أطلع نبيتوا ومبيتن هنا أطلع نبيتوا ومبيتن هنا أطلع مالك الأمن دين الأمن مالك الأمن بيتي الأمن من قلبا أكيتي أما بيا رابا فما أجيب ما أجيتما تري ربي ننسر واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات الله آوانا وأيدنا ونصرنا ربي كان ورقا ينصري كان ولا نوتي إن شاء الله تعالى كان الله أكبر كان ولا نوتي نيم فندوتي مالي كناف بيكم كين نتيجار أبام يالشون يورغو بيك أبان أبان قفامتي قصاون نورا برباچيسا من جد وجد نمني قصان يسكتا ومن زرع حسدا نمني فرفتاسي نيامتا ومن طلب العلا سيل الليالي بقدر الكد تكتسب المعالي قد صنع ولا أنتم ما أرقتما وما ليل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا دنيان قد صنع أدفا مدقي قد صنع أرقما كناف بيك المسوم سلافيو أبا الناس من جدا إمام أبو إمامتي إدران كي يهدولا تيرينجي أدادات بيا هندا الفاجرة ساتي بلا فرنة أجت إسني إبسنا إدقال من كنا فرطاني وفرنة ديني أتو بيا مامتو نوشا كمان بيا كده سكمان متي نوشا بابيات شكمان متي بيا كده بسومسون نرايك ما إن شاء الله تعالى كان يود نمو ولا مبرقودا كان يود نمو ولا مبرقودا كيونيت توكو مجلس كينيا إما أمة إثيوبيا إما سياسة يالتسي إما مدقا أمة يالتسي اتقافة من مجلس هذيك كلمة كلمتي مجلس العبان وإجارة بني إجارة نجرة من كاكين أكنفل موسى إما علمي إلى تسي إما فتوى إلى تسي وعلمي في فتوى ولموت كرنا ولموت إلى تسي درجة قول فتوى كيس إنسان درجة قول وعلمي كيس إنسان درجة قول دعوة وشديد عندك فتوى مصوصة كرنا إثيوبيا ربي على وقوتو كان جو كرنا كلاف إما ريال إما سياسة إما مرقا مجلس ربكبو فنير إما دعواتي إما فتوى ولا موني كين يجور مال كان كين يري درجة قوتا كإيسا أو مشور كان بلد كان دينك ديكاب كان زموكاب سوسي را كان بلد بيوم ما كان أردو كان أبابي ياتو درجة قوتا كان أو مشني جاء كان بكابولا ودي وندموشنا أهتوش زي تجينياشو كابولو إثيوبيا تجينياشو يكاوسلو تشاشن أبالنا مدرسوش وكلاشو يمتاشوش وداويت وعداما أمكان وسلام متاشو لاشو هلو زاري بان ناقرم بدين قوانقوا بإسلام قوانقوا بإيمان قوانقوا إنك بابالن وندموشن سن سواسم يديناشن هوشو يديناشن ليو يمنابلغو أمّاون بانت تلاسن مادرغونو بانت تلاسن مسلسلغونو ولذي متاشو وندموش أمكان وسلام متاشو لاشو هلو ምንም እንኳን ከሳት ጥረትና ካለው ሁኔታ በሰግዷችን በካባቢውንም መልእክት በተፈለገው ባናሳልፍም
ማወቅ ያለብን ነገር ዋናውና ትልቁ ነገር በላኢላሃ ኢለላህ ጥላ ስር በአንድነት መቆማችን ስለሆነ ለዚህ ታሪካዊ ቀን እንኳን ደስ ያላችሁ። እንኳንም በአባ ገዳ በታሪካዊቷ ከተማ ሀገርና አዳራሽ እንኳን በሰላም መጣችሁ እያልኩኝ አሁን ታላቁ ሼካችን አባታችንን የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንትና የኢትዮጵያ ሙስሊሞች አባት የዑለማ ምክር ቤት ተጠሪና ዋና የሆኑትን አባታችንን ወደ መድረክ እጠራችኋለሁ። ሁላችሁም ትቆሙና በተክቢራ ትሸኛላችሁ። አላሁ አክበር። አማ አባ ኬነ ከበጀማ ዱረታ መጅሊሳቲ ፊ አባ ኡመተ ሙስሊም ኢትዮጵያ ከንታን አባ ካውንስሊ ከና አላሁ አክበር 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 الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه ربنا ولك الحمد. ثم الصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد كبجمو برزدانتي كوانسري مسلم إثيوبيا أستاذ حيدر خضر kabajamoo pirezidaantii mana marii dhimmoota islaamummaa naannoo oromiyaa ustaaz Gaalii Mukhtaar, kabajamtoota pirezidaantoota naannolee garagaraatti miseensota majlisaa kabajamoo Sheekh Mahmud Hussein Ahmad, hoogganaa mana marii dhimmoota islaamummaa magaalaa Adaamaatii fi hooggansa daawaa jaarsa biyyaa, kabajamtoota abbootii gadaa, haadhotii siinqee, kabajamtoota keessummoota guyyaa kanatti hirmaattan kan dhiiraa kan dubartii, kabajamtoota ulamaaotaa iddoo kamiyyuu asirratti argamtan hundi keessan assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Akka lama irraan deebine amaariffanamuu hin dhagahaa. Onki kiyya kaanii akka gaariitti waan barbaade ibsuu danda'uun kanuma eegaleen kana ta'uu waliin yeroo gabaabsuudhaaf jecha egaa qoonqaa caba qusaniin akka an dabarsu eeyyaman isin gaafadha. የተከበሩ የኢትዮጵያ ሙስሊም ወጣቶች ካውንስል ኡስታዝ ሀይደር ኸዲርና የስራ አስፈጻሚ አባላት፣ የተከበሩ የኦሮሚያ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ኡስታዝ ጋሊ ሙኽታር፣ የተከበሩ
የአዳማ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ሰብሳቢ ሼክ መሐመድ ሁሴን አህመድ እና የተከበራችሁ የየክልሎቹ እዚህ የምትገኙ የየክልሎች እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንቶችና ስራ አስፈጻሚ አባላት እንዲሁም የተከበራችሁ አባገዳዎችና ሀዳ ሲንቄዎች፣ የተከበራችሁ የካውንስል አባላቶች በሙሉ፣ እህቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ፕሮቶኮላችሁ ሁላችሁም እንደተከበረ ዛሬ ለዚህ ያበቃንን አላህ ከኔ በፊት ተናገሩት ተናጋሪዎች እንደጨረሱ ሁሉ የአላህ ምስጋና መቼስ መጨረሻ ስለሌለው መጀመሪያ ቢኖረውም እስከ መጨረሻ ለዚህ ያበቃንን አላህ እናመሰግናለን። ምስጋና ይገባው። ውድ ወንድሞች፣ የካውንስል ስመሰረት ቅድም ክቡር ፕሬዝዳንቱ እንዳሉ ዓላማ አለው። ትልቁና ዋነኛው ዓላማ ሁሉም ማለት ይቻላል ዲንም ሆነ ዱንያን የሚመለከት የተከማቸበት ኃይል ቢኖር ወጣቱ ጋር ነው። ሴትም ይሁን ወንድም፣ የተማረ ይሁን ያልተማረ፣ ማንኛውም ህይወት የምንቀሳቀሰው በወጣቶች መሆኑ ምንም ጥያቄ የለውም። ወጣት በሌለበት ኑሮ ይኖራል ተብሎ አይታሰብም። ዳር ድንበራችን የምናስከብርበት መድፍና መዳፍ ሳይሆን ወጣት ነው። ሰላማችንን የምናስከብርበት ወጣት ነው። ኑሯችንን የምናሳምርበት ወጣት ነው። ወጣት ለህይወት ዋስትና እንደሆነ ሁሉ ለአኺራም ከነቢያችን ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የታገሉት ምስክር ናቸው። ሰይድና ዓሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዛሬ ለብርቱ ነገር እችን ባንዲራ ሰጥቼ እችን ባንዲራ የሚያስከብር ሰው ፈልጋለሁ ብሎ በህዝብ ውስጥ ሲናገሩ ለማልስ እችን ባንዲራ በዚች ባንዲራ ደግሞ ነፃነት የሚያወጣ በእጁ ነፃነት የሚመጣ ብሎ ሲሉ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ረዲየላሁ ተዓላ ዐን ስልጣን ይጠሉ ነበር። ሰሃቦች ሁሉም ናቸው። ኃላፊነትን ማንም ወዶ አይቀበልም፣ ኃላፊነት ከባድ ስለሆነ። ያን ቀን ግን ወይኔ ኸጣብ ብሎ ተንጠራራ ወደ ላይ ራሱን ለማሳየት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊት ለፊታቸው እያሉ ትላልቅ ሰሃቦች ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ አላሉት። የሚፈልጉት ነገር አለ። አንድ ጀግና ወጣት አለ። አይኑ ታሞ ቤት ተኝቶ ይኖራል። ማን ነበር ያ? ማን? ዓሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ።
ሁሉም ዛሬ ይሄ ባንዲራ የእድል አያመልጠኝም ይሰጠኛል ብሎ ስንጠራራ ስመኝ ግን እዚህ የሌለው እነ ዓሊ ብን አቢ ጣሊብ አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የታለ ያ ጀግና ወጣቱ? አይን እኮ አሞት ቤት ኧረ ግድ የለም ጎትታችሁ አምጡ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በነቢያችን ሙዕጂዛዎች ከሚቆጠሩትም ነው። አንዴ ነው በእጃቸው ፊቱን ያበሱት። ምንም አንድም ቀን የአይን ህማም እንደሌለበት ሆኖ ዓሊ ብን አቢ ጣሊብ መጣ ማለት ነው። ያ ባንዲራ ተሰጣቸው። ጀግንነታቸው ብቻ ሳይሆን ወጣትነታቸው ወሳኝ ነው። ወጣት ለዲናችን ከለላ ለዲናችንም ጥላ ለዛሬ ለነገ ተስፋችን እንደሆናችሁ መዘንጋት የለባችሁ። ስለዚህ እንደተባለውም ይሁን እኔ ምኞቴ ወጣትን ለመደራጀት እንደ ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት አይደለም ወደዚህ ከመጣሁኝ ኦሮሚያ ላይ ሆኜ ወጣቱን ለመደራጀት ከፍተኛ ፍላጎቴና ምኞቴም ነበረ። እንደ ምግብና እንደ ውሃ ይጠማኝ ነበረ። ሳይሳካልኝ ቀረ። ወደ ፌደራል መጣሁኝ። ወላሂ አልዓዚም እውነቴን ነው የምላችሁ፣ አንድ አመት ሲያጠና ስፈልግ ስገመግም ምን አይነት ወጣት ነው የሚያደራጀው ብዬ መላ ያላቸውን ሰዎች ሁሉ መላ ስጠይቃቸው ይህን እንደ ስራና አዘጋጅልኝ ብዬ እንደ ቤት ስራ የምሰጣቸው ሳያረኩኝ ከአንድ አመት በላይ ወሰደብኝ። በኋላ ላይ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ውስጥን ስለሚያውቅ ፈልፍሎ መልምሎ ወጣት ብቻ ሳይሆን ወጣትንም ጉልማሳው ዓሊምንም ተማሪንም ያካተተ ሁሉም ያቀፈ ሁሉን ያሟሉት ወጣቶች አላህ ወፍቆኝ ሰው እጅ የማይጠብቁ በዕልምም ሀብታም በእውቀትም ሀብታም